Kahe no yalam ke Meghalaya Pradesh Mahila Congress ikong Suzuki Pariat hinden kesngi ila penyeso ila de syaka BJP haringkat kinong kersan jongka ban ajing kersan ya ukertong keseng uba M Karkrang. Haba ajing keren ikong Pariat ila ong ba ila petno na keseng Congress nakabenta ban kentiu ya karoy kapar habaro kiliang jongka not Shillong constituency. Katkum ka jing ong jong i ki kertong na kiseng san perthai ba per ki balaya ai reng ha kan ki election kilaya jalut ha ba ki patba ki don kam ya ka jing rap jong ki kham tam ha ka por ba wanling shop ka klam covid khat khandai iba hek ha ka tu ko por nga foli ngong ba ngam de na ka seng jong ki hilap mo ban yarap yang ban ai ipa juga mentangi haban tebi nukin le namar niru ni haban song quarantine de iklam ong ngam tet ya kanu menu ka parti ngam ngaklapet ya benta nganyarap lu ya barok hoy di kata ka penlong nga hadu benta ngam berkat man ka por ka por ho ngan join dengan nai join ndi ondang ala berkat ngal asani ba ngong em haban join ngakwa banyarap ikipat pa ngakwa banyarap ikilong kmi khamtam kibala syam jenjar Majra dia ngadep mat ngasutu bat ngam kuat baki be kilong kumi bakin mat kami keju. Mentapat